Tēnā koutou katoa. Nau mai hara mai ki tēnei wāhanga. Welcome to this session, which we will go over ngā kupu he, te, me, ngā. I will go through the sentences in te reo Māori and then followed by the translation. Whakarongo mai. He, he, he. He waka whenua kōwhai. He waka whenua karaka. He waka whenua kahurangi. He waka whenua kōwhai. He waka whenua karaka. He waka whenua kahurangi. Okay, having a look at the picture on the first sentence. He waka whenua kōwhai. As you can see, some of the cars have been circled. So, he waka whenua kōwhai, some yellow cars. Next line, he waka whenua karaka. As you can see, one of the cars have been circled, which makes it he waka whenua karaka, a orange car. And our last sentence, he waka whenua kahurangi. Two of the cars have been circled, which makes it he waka whenua kahurangi, some blue cars. Haere tonu, let's go to the next slide. Te, te, te. Te waka whenua kōwhai. Te waka whenua karaka. Te waka whenua kahurangi. Te waka whenua kōwhai. Te waka whenua karaka. Te waka whenua kahurangi. As you can see, there is only one car on its own. So, te waka whenua kōwhai, the yellow car. Te waka whenua karaka, the orange car. Te waka whenua kahurangi, the blue car. Haere tonu. Ngā, ngā, ngā. Ngā waka whenua kōwhai. Ngā waka whenua karaka. Ngā waka whenua kahurangi. As you can see, all the cars have been circled, which is the indication for plural. So, ngā waka whenua kōwhai, the yellow cars. Ngā waka whenua karaka, the orange cars. Ngā waka whenua kahurangi, the blue cars. Me haere tonu. Let's have a look at the last slide. Okay, now putting them all together. Te waka whenua, me, te maunga, me, ngā whare, me, te tēpu. As you can see, a new word has been introduced, me, which is and. So, te waka whenua, the car, me, te maunga, and the mountain, me ngā whare, and the houses, me te tēpu, and the table. Kia ora tātou, kua mutu ngā mahi mo tēnei wā, mo te whiti tuatahi, tēnā koutou.